ngasi numida wairam phongkiba tongan manipuri sephongsing amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maruoibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikedi memna thamjagi ahanbada masa khangdaba singna samurowda miyoi ani nongmaina kaptuna halamle miyar asi santi leiba pamdaba phattaba kangugi khutni chief minister ngarang numidang pung 10 makhairom tabada wangwai police station gi manung sanba samurau umasu cinema hall manakta sakhangdaba singna miyoi ani nongmaina kaplamadi gi laikhidra ba miyoi ani dudi abuzam zone se yangkhai mari amasum abuzam tomba sai nifugani thoini abuzam tomba di manipur police department thabak tawribani abuzam zone thaudok thokpham ni sikhi tombana hospital tamna pukhalapda laikhidabani thaudo asibu yaningdaba phungdok tunanga se ayuktagi mayai lambi kudakta thingkhre samurau mapada miyamna tayar mai thaduna asat awok sing thengki tungda police laktura tankhaina ba honaduna irang adu lakshina ba honaki thaudo asi election ga mari lainara khana sainabagi thaudo ka mari lainaba oiramgani haina thajanari miyanias asina laikidabagi yumda ngasi chief minister na satuna imung manunggi awabada saru yakre chief minister na imung manunggi awabada saru yaduna misi asigi matangda thijin hawkre atuba matamda mara leibasing phaduna sayak pigini misam prajada aki tujung pibasi condemn tawi masi government asina hanadagi su yaraga lakte BJP gi worker amada attack toba misam praja singde attack tobani lawi masi santi leiba pamdaba phataba kangbu singgi khut oigini tumba saba khangdana mihat pa asi puthoktriba wak tawgani ain goeb sabsaba dandi pigani haina chief minister na su makhatana phongdokhi makasa tharak poina to pawmana hawkiba pung kunga marita leba sida positive case khanghen hengalaktuna 1.33 lakh hele hawjuk leba sida covid positive case khanghen hengalaktuna mipainingai ore hawkiba pung kunga marita covid 19 positive case 1.3308 thengnare Maharashtra masum Punjab ta laina sina naba masing khanghen hengalakpadigi miyamna mipaina ba poknare amaromda Prime Minister Narendra Modi na leba asigi miyamda self awareness piduna vaccine kapthokna ba appeal tokre haina pausina supali amaromdana ngasidagi leba asida booster dose kapa hokre hawjuk leba asida covid 19 positive case amasum omicron hengalakpaga mari lainana leba asigi oina ngasidagi health worker amasum frontline worker yauna sai humpugi mathakta leba masagi anaba leba mi singna booster dose kapa hokre hana covid vaccine fully kapthoklaba health worker frontline worker amasum masagi anaba leba sai humpu mathaki mi singda ngasidagi dose asi kapa hokhibani masi prevention dose oina hawdokhibani ngasi ahoba numita yamna singthanigai oiba mongda mi lakya kapkhi haini spali makasa tharak poina to paw mana election gi mi simina yawringai serakta yamlaba drugs sing BPR teamna fare war on drugs ki saru am oina Bisnupur district police na yu amadi mayai ka chinjak sing sa ba yonma thingbagi satharakpa drive sing gi saru am oina amadi lakadoriba taragani to suba Manipur legislative assembly election asi ingna singna pangthokna ba section thorang lokhat poina district asigi SP and a heroic ki miyang makhada CDO unit Bisnupur gi team amana sathok jasin check tawda malem gi kaitel lupa crore ahum rom gi mamal oigidaba heroin number 4 gram sangwaga humdraga nipan soft case nipuga mapanda khaplaga polythene khaw amada purakpada phaba ngamle haina ASP Bisnupur and heroes na maki office tangasi pangthokpa pawi mipam amada photokre mana makhata khibda akakna pa pawma phangbadagi additional SP Ops Roni Mayangbam amadi CDO Bisnupur gi OCY Shakti Sena lusingba ASI Victor Hawbizam Halbidar MD Islamuddin Head Constable L Gojendra Halbidar MD Salam Sa Yauba CDO Unit Bisnupur gi team amana ngarang numidang waram pung 6 makhairom tabada kwakta pangalam khai titim lambida asat awok sing sek tawringaida mafam dumakta da leiba Life Care Pharmacy mapada Tera khongsang bidagi pharmacy edugi mapu MD Munan Khan chaini fugani thoi apokpa MD Abdul Karim yamna singnaningai oiba mongda leiba ubadagi check tawrubada Jio mobile phone amaga polam singdu phaba ngamkhibani polam sing amadi faraba mi edu makhatana thijindanabgidamak Boirang police station da khusina khreswari
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯔꯧ ꯊꯣꯡ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯔꯧ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯈꯥ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡ ꯑꯃꯒ ꯐꯤꯠ 15 ꯂꯥꯞꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯛꯄꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯎꯊꯔꯛꯄꯅ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯎ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯄꯟꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯡꯗ ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯔꯧ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯔꯧꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤ 4.1% ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 62 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1991 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 62 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ 1, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ 10, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ 33, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ 9, ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗꯒꯤ 1, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ 2, ꯅꯣꯅꯦꯗꯒꯤ 2, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯒꯤ 3, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗꯒꯤ 2, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ 3, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ 4 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 62 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯈꯪꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯨꯅꯕꯟꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯖꯃꯟꯁꯇ ꯍꯤꯁꯝ ꯌꯥꯏꯁꯝ ꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯄꯨꯅꯕꯟꯇ ꯁꯔꯃꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦ ꯁꯔꯗꯥꯔꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯄꯨꯅꯕꯟꯇꯥꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 3ꯇ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 18ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯟꯇꯣꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔ ꯁꯔꯃꯕꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯕꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ MP 1914111730 ꯑꯃꯁꯨꯡ ID ꯀꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 02239 ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯝꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯒ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯄꯨꯅꯕꯟꯇꯥꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯛꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯒꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯖꯃꯟꯁꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯎ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯇ PM ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯍꯥꯞꯂꯔꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5ꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯍꯥꯞꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯗꯨꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ
Manung Sana Health Ministry na vaccine kapagi thabakta sizinariba COVID platform na ahongba kya purakadori. Ahongba singa sigi matung ina mikal pangtokadori state mangagi voter singa COVID vaccine kapkibagi piba certificate ta Prime Minister gi photo hapoloidori. Panmaya Election Commission of India na Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Manipur amasung Goa state ki election sidul laphokhibaga loinana khudaktagi mikhalgi model code of conduct sankrabani haina supali. Tendakpa pau kharana samurauda miye ani nongmaina kaptuna halamba thangdoki matangna MSRC na case lokhatuna DGP dagi pakhum kokre. Ngarang numidang Imphal West District ki manungsana leiba samurau masu hol manakta miye ani sakhangdaba miye kharana nongmaina kaptuna halamba thangdodugi matangna Manipur Human Rights Commission MSRC gi acting chairperson Khaidem Mani nasu moto case ma lokot kibaga loinana Manipur gi police ki DGP da notice issue tawdu numit humni gi manungda thawdo du gi matangna lokot liba thabak singi report ama piraknaba khangan khre haina su pawma rumdana pali amarumdana Union Defense Minister Rajnath COVID positive oire India ki Union Defense Minister Rajnath Singha COVID-19 test toba matamda positive oibaga loinana home isolation tawduna laire haina minister masamangna phongdorakli Defense Minister na phongdokpagi matungina mahak ngasi COVID-19 test tawbada positive oire haina khanglakibani ma hauzik mel symptom da lairi maramaduna mak loidara mioi punamakna makhoi masa na COVID test takthokpaga loidana isolation tawduna labiyu hairi hainasu pawsina makhata na phongdorakli tendakna pawbana samurauda mioi ni nongmaina kaptuna halambadagi miyamna Maya lambi thinggi khongjang changsin khre miat asi BJP bu atamdana singnabani miat pasing lemna tharoi Chief Minister Imphal West District ki Wangwai Police Station ki manung sana leiba samuro awang laikai na Manipur lenga ki Agriculture Minister weriba oinam lokhoi gi worker ama yauna miyoi ni sakhangdaba miyoi khrana ngarang numidang pung 8:15 rom taba matamda nongmaina kaplam badagi lekatnaba ngamdana laikhidre ba miyoi ni si sagai gi masin manaw thokpani thawdo singrang numidang laikai aduda makhoi ani na wadi sanaduna leiringai da gari macha madi car amana tongduna lakpa miyoi ahumna nongmaina kaptuna halambane hari miyoi ani nongmaina kaptuna halambagi thawdo sibu yamna kana yaningdaba phungloktuna samuraugi masing yamlaba miyam tholaktuna ngasi ayuk samurau kaithel mayada pung 10:30 rom taba matamda lambi thingmagi khongjang changsinkhre loinana pung 9 gi manungda miyat pasing pothokpa gamdrabadi asiba haksang loroi haidi Hauzik oina di miyam pauk si matang sa lusinjaragi amasum pathok sa gibda soikiba lankiba kaya yaur si miyam ngakpigani matam gi oiba maru oiba ipauk singsu miyam na lepa laitana update pijaraki gi hadisu senel asigi maikedi su miyam na thamjari duga anoba update miyam ngaimina gi si hadisu thamjari and hauzik oina di matang sa lusinjaragi thank you